Kum ka jing sngukhiai ka jingjah jala Manipur ka balang Katolik ng Stoin Diocese. Ha ka sngihan bajai ka panlong ka pis rali. Ha ka balai shimanta da ki padar, sister, kilong kami kirangba bat kinahikai school. Ha ka jingya irali lasdang na latwitang terter syamanan ni nong Stoin. Lengba ka yonong Stoin. Harangkat ki jing tho ban karpat. Mansange no ikikam umsnam para brio ha ka jala Manipur. Ha madan ni nong Stoin na panlong jialang. Ha ka baki nongkren bakan tup. Iuba Marcel Mertong nang ta ikong Yolinda no kanri. Kumjuru Reverend Bishop Wilbert Marwen, kila jingkran bans ngukhe juri ke jingjia ke jala Manipur. Reverend Bishop Wilbert Marwen, ulairu ke jingduai bekerpang, ba uble unsngawi ke jingduai jingkerpat, bat ban rapat ke jingsu ke Manipur. Jong kadaisis away. Kaba laslokia alor jong kani kacingja kabalaja hakim men kipara jongi apo kastet Manipur. Balai laslokia namar kiladu yang kacing suk. Miyen ngap bangi baru hane wiwan. Waladang imla dan koi baru hakane kajaka Henry. Haman la kiparis hagi caka boker ila penong ya kene kasni kecing duai na kabenta kecing sut baru kikun Kristen jong kene kadong katang bat kene kacela niam ba jongi Stoin Diocese katrang ya kene banyo ya kecing sut apo Manipur apo kastet Manipur. Ya hadu kata-kata na kadau jong kacing jai kini kenmen kipara jongi kibaladu ya kijin kisan kibaladu ya laga jong kacing im kibaladu ya lagi jong kijaka kiputa bat kibaladu ya kijin mane kijin school kibalai kibakodo hadu kata-kata te ko parlo pe baro ngayen hune dan terpat ya kasorka Chief Minister John Manipur ban ra ya kecing sut apreng jong de kecing ya kaja apreng jong kecing janja joki kun jong Manipur berkowe mangi wan ban pertahan ne balong tora ya kecing sut ai bakane kecing im ka jongi ki briu kalong ka bakordo hadu kata-kata ai bakin sange ya kecing ya penyak kecing senam bak kecing khang ya yin kisem ya ki jaka Manipur biang kacing suk bagian wat kegalat kalenti ban sem ban wat yo biang ya kacing suk hapok state Manipur nak tagadao hi kerpak yo blay widwai no blay bagini ki brio ki bapet ki bakmi
badon agabor kede pan sange chisundon yakum kani kajingja kaba kumsnam kaba mlak banlong kamlak ban yang ha ka imlang kasala ngidei kibriu ke bakok kibriu ke ba kordor kajing em jongi kibriu ke long ba kordor hadu kata baon mlak ban sudu wei mensim na ka wei ka mensim andre hamne ladu daki spa ngut kibriu ya kajing em badom shat layo ya ki report ke babun andre ke balaja ka long ka shat kai hadu kata tengi kum ka diocese kum ki kristan baro jongane ka diocese jongi gikerpat ba kani kajing snam kan kunno sundon mani dwai ho blei jong kajing sup blei jong kajing isnai blei jong kajing ma bon isnai yakini ki pukun jongi kinnan ki para jongi ba kin yo mat biang ya kajing sup apo ting kisam jongi tam apo step manipur kut ya kata kajing snam dengan penkut kene kajing sun ban khau syabi wai pat ki banta ban pen ja huram ban pen sniu ya kene kanot is berkoi te nama kata mangi kum kadaisis gi kerpa ya kesukar preng kum ju ya kesorkar jong ka state manipur bakin pen sange chisundon ya kum kene kajing ya penyap ha kapo state manipur kajing ya kaja kajing snam bat kata kajing thang kulumar ya yin kisem badya gi jaka maneglei ngekerpa ba mangi baru ke badon hangne ngi twai na ke banta kata bangi wan om ban pen iya kata garali ban persya ya ka ke bamlong henre ngi wan hangne menta kum ka diocese mangi ki kena school baru ke blawan bat ki pat rungai ki pat kristan baru jong de gatong ki don hangne bat saudong kalong na ke banta kata ba mangi ngi kwa ba kan sange ya kata ka unsna namardon bun ki briu basniu salendet ki ba wanra cinga kaja preng jongi ki kade ki tribal hadin ban penya sho ya dak tanum snam ban penya wai pat batin ki salendet ngide bandong ki ba husiar nama tani kade kai ka ba lakmu nalendet ka ba ngimla ban shempang bagani kai kabapau menta kamdei tang kata kajingya kaca jong kini ki arja imai pati tuki henry salendet kadon kai kaba laban ra ya kajingmu ban penjot ya kikun ya kiying mane kristan kani galakta shibun ba ban penyap ya kibriu ya kiwai pat ban takti ban thang ban penjot baro ya ke jingdon jingem kane kabamla banlong ban penya ban khai khli ki briu ban jusiat kom ya ki pra ya ki briu hato galong sisa kata kabadei kamla banlong ke kabadei kane galong ke kabasniu ke nama kata I appeal the chief minister of Manipur to bring peace to the state and to all the government of Manipur to bring peace to Manipur. Kongan ko para baro habang ipai syakali kajungja kumbang ilayo snow hoy kajingya kaja kawan nakata kaba in penrung ya imeite hadas kilu tribe kata kawe kadau kaba kalong ba nakalyang jong kasorkar kapwa bahkan pek ya ke forest lane kata ki jingdon ki cloud ban penlong ya ke rilung henry haba pek ya kini kita di jingdon kam lada ka don kata ka jingya kaja hapreng jong ki artli ki jatban reu lane ki tribe support jong ka Manipur ki meithe bat ki puki balai kem kan wandra ya ke jing penjot ya ki jing mane balikin mandra banten jot ya kiyeng kisam hato kade kata gabanta na gandau ban ya kaja supan jot ya kiyeng mane hato kade kata kiyeng school kaja kapune puti lada gadon kun kata kajing ya kaja jonki balai kata kajing kali balai katne kani gadon kai shalendet jong kajing mu jong kinore jonglo
Kibakwa ban tentron, kibakwa ban tenjot, kibakwa ban ra ya gajing ya kaca, bat ya gajing unsnam hapdeng kitribal. Kiripot napok ka state, bat katung gijing sisa, ba don gajing homsong suk, balajia, bat dangjia hamalipur. Keladon gajing ya thonggor, kawai kejat, ya kawai pat, bat gajing homsong singai, akaba lami gajing ya kenat, nadu ka lightering climate araja arulai ladon kiyeng kisem bat kisnong kibala syak hangdu donru yak jingdon jing em jurki ladu lut lane la satu bat syak penjot kiyeng maneru wasyak le bijot bat penpra bat syak hang parat sanko hajar mut ibril kim don su kajaka syong jika sa bat kisyam lama hidon haki jakari paper apa kilapoi ban ledri menta hadu kane kasni sautrik Julai ada hendrik mulai sni kepala yad andrei ompadon kano kajing yapen baik ne jing penyai na kalian jong kinong sensyar wan rano ya kajing put jong kini jing ya kajia jing ya kena Ladadai mano-mano di bala sedang ya kini ke jinga bisni jinga syun apdeng kawai ke jat ke genja ne kan yamru singapha ailat ya ke jingsuk bahkan donlo Jingsuk kia juni iwei ya bamo imensiam ondang di Kristan hendai di bamlong Kristan ru bamo imensiam ibra dulo ki nangsong snong hakari mantul ni slosen abang asmo bahasua dan asmo bangakan mau ya ki bahagian ki bahasian jo itu baru ki belak lat lo kat nu kecing pat kedok nu lakin mau haba ubei lagi kuon jong dari Manipur ubadan yang Bangalore ringkat lagi kuon jona haba kuon segini kini kipang wong kaja ayu komei batupang hatu all of you are safe kini kipangin kuat banyak tu yang kecing kia yang kuon ni biang regide lagi wei lagi kita sampong majan mut kita pedwell kita wei lagi kita regin jam ai kini kecing siung kia cela kejong kuon yang pi shong hong bat puli lagi cing puli ni hani ni bet ni biang Kemudian, asmo bagani kemensiam, ligom kilom puli kamtam, kanu kakiam, asmo kumba, ni dia pelut puang kani kepua, kani tang kani kuwei, dengan ong, kuparlok parajor, batu pai dan riu, hinyau trap hinyau skum, jom kani kari ba iye kiblei, mangi kum kaken buan, jom kapanan Catholic non-strain diocese. Ninayay pai pa minta anu sini, ban pau ya kajing smoke kia jungi, halo kajing ja pas nosi, hapo kajela listir Manipur. Inokran haswa ila ayat number nalu hindi nasukuman ong baparat ibu sispa mut kimensia makodor klam na keng ngadungi di kelum kina u kila duno ila kajong kajing em bakida bat lagi pau hajar kila kadwir syak kelem kijaka kila du ela kijong kien kisam kijing ri kijing do kijing rap kijing riang kijing dong kijing em jong ki baro nyong wat iki hiem mani blemu kila syak hangu lapala kumba menta hadu menta si kumba inokran haswa ila om amlai Henry kili baro kila ja bat hadu menta empat la ban wanra ya kajing syong sok syong sai kajing ma kajing skia kadang out in Rio jong baro aliang kita di kuki bat the natives